muraho neza. Ibi ni Ibiro TV. Ni Intore ndabakunda. Intore Alex, nimba munkunda nimukande subscribe. Murakoze cyane. Kazungu burya n'umukinnyi koko kabuhariwe. Kazungu ukekwaho kuba umwicanyi ruharwa, yahoze ari umwarimu, iyumvire meya wa Kicukiro uko bivuga. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro, Mutsinzi Antoine, yatangaje ko Kazungu Denis uheruka gutabwa muri yombi akekwaho ubwicanyi bukomeye, yahoze ari umwarimu. Ngayo nguko ni Ibirori TV, tega amatwi nkubwirire nyuma yo gukanda subscribe. Murakoze cyane. Kuwa kabiri tariki ya 5 Nzeri nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi Kazungu Denis ukekwaho kwica abantu akabashyingura mu nzu yakodeshaga. Iyo nzu iherereye mu kagari ka Busanza ho mu murenge wa Kanombe w'akarere ka Kicukiro. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bisiri yasobanuye ko uriya mugabo w'imyaka 34 y'amavuko yajyaga aja mu tubari akumvisha abagore yahasangaga gutahana iwe mu rugo, yabagezayo akabica, nyuma yo kubiba no kubasambanya. Nyuma yo kubica ngo yahitaga abajugunya mu mwobo yari yaracukuye mu gikoni cye. Kuri ubu haracyari urujijo rwinshi ku bijyanye n'uko Kazungu yaba yaragiye yica bariya bantu bataramenyekana umubare neza. Umunyamabanga umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro mu kiganiro aheruka guha The New Times yagize bike atangaza kuri uriya mugabo. Kugeza ubu nta byinshi bizwi ku muryango wa Kazungu, inshuti ze, abo bakoranaga cyangwa abamuhaga ubufasha. Gusa iperereza rirakomeje. Meya Mutsinzi avuga ko Kazungu Denis yavugaga ko ari imfubyi, gusa nta yandi makuru y'inyongera yari amuziho. Yavuze ko ikizwi neza ari uko Kazungu yari afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye, ndetse akaba yarigeze gutangaza ko mu gihe yigeze gushinga ishuri rye mu buryo bwa business. Meya wa Kicukiro avuga ko Kazungu yigishaga isomo ry'icyongereza muri iryo shuri rye. Yagize ati we avuga ko iryo shuri ryari riherereye i Remera, akaba yaratangaga amasomo y'umugoroba. Yakomeje avuga ko Kazungu Denis yagiye akora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, gusa amakuru arambuye kuri ibyo akaba ataramenyekana neza. Mutsinzi avuga ko mu bihe byashize uriya mugabo ukekwaho ubwicanyi yagiye akorera ingendo mu bihugu bya Kenya na Uganda, bitekerezwa ko zari zifitanye isano n'ubucuruzi bwe. Andi makuru atangaje yerekana ko Kazungu yanigeze gukorana na Marriott Hotel y'i Dubai, nubwo nta makuru afatika yerekana ko yaba yarigeze akorera ingendo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Meya Mutsinzi avuga ko mu nyandiko zasanzwe kwa Kazungu
harimo pasiporo yerekana ingendo yagiye akorera muri Kenya na Uganda. Twanabonye amasezerano y'akazi yagiranye na Marriott Hotel Dubai nk'umurinzi wayo. Kuri ubu iperereza riracyakomeje ngo hamenyekane niba ahandi hantu Kazungu yagiye atura ataragiye ahakorera ibyaha nk'ibyo akekwaho gukorera mu Busanza. Meya wa Kicukiro yavuze ko ashingiye ku byaha by'ubugome uriya mugabo akekwaho bishoboka ko atari amaze umwaka umwe wonyine abikora, ari nayo mpamvu hakomeje gushakishwa ayandi yaba yaravuzwe kuri we. Hakomeje gushakishwa ahandi yaba yarigeze gutura ngo hagenzurwe barebe ko hari ibindi byaha yahakoze. Bivugwa ko Kazungu Denis yageze mu Busanza aho yibanaga avuye ahazwi nko kwa Rwahama ku Kimironko, aho yari asanzwe akodesha. Ariho yageze hari ahantu mu Busanza agafata abantu akabica uko ashatse, yababaze uko ashatse. Yarenze ku ihame ry'ikiremwamuntu higira igisimba. Kazungu aje yunga mu kigwi cy'umugabo mu minsi yashize wafashwe agenda aca ku nyubako zitandukanye. Umugabo wagendaga afata abantu baraye irondo cyane cyane akabaca imitwe akagenda. Yaje gutabwa muri yombi, gusa bajya baca umugani ngo umunsi w'igisambo urabaze, cyangwa ngo iminsi y'igisambo ni 40. We yararenze ubusambo, yari umugome. Gusa RIB reka ikora akazi, ibindi bizajya biba tuzabitangaza, ibindi tuzajya tubona tuzabibaha. Ni ka kazi, ni rwa rugamba ngayo nguko. Mwakoze cyane kudutega amatwi, nimbuduka ndi subscribe kandi ibyo bigenda biba ntibatera ubwoba, ntimukongwe nabyo, mukomere kugira amahoro y'Imana. Mwakoze cyane, nimbuduka ndi subscribe.